Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena ngokushesha kwevideo uyayibuka. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu laphaya endaweni ngizothi-ke ingakoVerelemo okanye ngasosindisweni kunendawo ekuthiwa-ke iSogunjini. Kuthiwa-ke laphaya kunomlisa osebenza-ke kwenye-ke i-security company ngala koThekwini. Kuthiwa-ke beyihambela ephuma-ke emsebenzini. Kuthiwa-ke bese qhamuka nje umlisa-ke oyedwa wamkhiphela isibhamu efuna-ke ukumbamba inkunzi. Lona-ke obebanjwa inkunzi ube esekhipha-ke futhi-ke isibhamu sakhe ngokushesha wasidabula-ke ey'fubeni kusona-ke isigebengu. Nesithema sithi-ke siyabaleka singena ehlathini ngebhadi-ke safike sawela khona lapho saphelelwa amandla sase-ke sidlula emhlabeni. Makuthiwa kuyabhekwa isibhamu lesi-ke asiphethe bekuyithoyizi nje lokusabisa ukuthi-ke akwazi ukuthi-ke abambe ngalo inkunzi. Lo mlisa-ke ube esechazela-ke ama-security endawo ukuthi-ke uke wabanjwa-ke abalisa abawu-4 emasondeni-ke adlule, then wase-decide ukuthi-ke naye aphathe-ke isibhamu just for ukuthi-ke azivikele. Lesigameko senzeke laphaya endaweni-ke yaSogunjini ngasosindisweni Verelemo. Like ivideo, subscribe kwi-channel, ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi wena kuthini ukuphawula kwakho la kwi-Trend TV. Ngizohlezi ngikhona kulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.